Ndiko livhuwa hu khou tevhela mafhungo fhano kha Bellren News vha tshi khou vhalelwa nga Rofi wa Tshikovhele. U ḽa zwiḽiwa zwo ḓalesaho mapfura zwi nga kwama tshivhumbeo tsha sele dza maluvhi dzi vhidzwaho upfi astrocytes. Ndi sele dzi re na tshivhumbeo tsha ṋaledzi dzi re kha stratum fhethu hu re na maluvhi hune a shela mulenzhe kha u ḓisa dakalo ḽi bveledzwaho nga u ḽa zwiḽiwa. Tsedzuluso yo gandiswa kha Journal Nature Communications yo ḓisendeka nga data u bva kha mbevha dzo gudwaho nga vhorasaintsi u bva kha ḽa France. Vhasedzulusi vha khou ita khuwelelo ya uri hu vhe na maitele maswa a u pfesesa u vumba khombo dzi vhangwaho nga miḓalo. Vho Oma Wani, muḓivhi wa zwa maḓi u bva New York University na vhashumisani vho amba izwi kha bammbiri ya kuvhonele kwavho yo anḓadzwaho kha Journal PLOS Water. Vha ri tsenguluso nnzhi mimodele ya khombo ya maḓi ina vhukhakhi ha u ṋea phindulo nthihi fhedzi. Sa tsumbo, mimodele i ya vumba uri mulambo u ḓo ḓala u swika kha mithara mina. Fhedzi a i ambi uri vhorasaintsi vha na fhulufhelo lungafhani kha u vumba honoho kana ndi dzifhio dziṅwe mvelelo dzine dza nga konadzea. Muhumbulelwa muprofita Vho Sekhubu Phathutshedza vho ḓivhonadza hafhu khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Thohoyanḓou ṋamusi. Kha ḓuvha ḽa ṋamusi ho ḓo sedzeswa mulandu wa vhuraru we muhumbulelwa a tshi pa musidzana wa miṅwaha ya 20 kha vhupo ha Tswinga. Mulandu uyu ndi wa itea nga ḽa 10 ḽa ṅwedzi wa Shundunthule nga ṅwaha wa 2024. Zwi tshe zwo ralo, mulandu uyo wo vha wo imiswa ngauri ho vha hu si na vhuṱanzi ho khwaṱhaho naho ndingo dza DNA dzi sa khou vhuya. Nga ṅwambo wa tshifhinga na uri muhaṱuli vha na miṅwe milandu ine vha khou tea u i thetshelesa, khumbelo ya beiḽi i ḓo khunyeledzwa matshelo. Muhumbulelwa u ḓo ḓivhonadza hafhu khothe matshelo nahone u kha ḓivha dzhele. Makhulu wa mupondwa Bishop Vho Tshifura Masala ndi vhane vho amba zwi tevhelaho. Ro vha ri hafha khothe ṋamusi, nṋe ndi khou pfha uri zwi khou tshimbilisa zwone nga maanḓa lune matshelo ndi hone hune a khou ita application ya bail. Fhedziha ndi vhona uri bail ho vho funa sa i wane, ende ndi zwone zwine zwa vha zwi tshi nga ntakadza ngauri u na milandu minzhi umuthanga. A khou guma ngurali mafhungo fhano kha Bellren News. Muthetshelesi kha vha bvele phanḓa na u ri tevhelela. Riṋe ri wanala fhaḽa kha Spotify, X, Twitter, TikTok khathihi na kha YouTube, kana uri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhyelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Wanga zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Bellren Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi wangani lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@bellrenbrands.co.za. Bellren Brands ndi vhahadzimiswa wa masheleni vho ḓiṅwaliselaho.